twazanye n'umushoferi reka tere haleluya. Mperuka hano ndi kuzana moto muri kuyobora umumotari ngo komeza imbere ngo kata none uyu munsi baduhaye parikingi. Ndashimira Imana ko ari Imana ishoboye byose. Ni Imana ireba n'ibitariho bikabaho. Ni Imana ishoboye byose. Ni Imana ishoboye byose. Nahoze ndabwira abantu twari turi kumwe ndababwira ni ngewe igihe cyose nica ahantu heza, igihe cyose nagize umugisha nk'abandi mu ndege, dore ko nejo bundi nari mfite urugendo noneho naje nicaye muri VIP. Naye ndi kubwira abantu twari turi kumwe, ngewe narunamye, ntago nigeze nishima, ahubwo narunamye tekereza ku Mana, tekereza kera hanjye, tekereza bidashoboka, tekereza ntabyo mbona. Ndavuga ni Mana uzandinde icyatuma wicuza. Ndashimira Imana rero, ndabakunda. Maze iminsi mfite ubutumire bwanyu, nafashe umwanya wo gusenga, munyemerere turambure Bibiliya, gusa ndabakunda. Umuyobozi wa gahunda yavuze ngo murankunda, ariko ndabakunda. Ahantu narindi ndababwiye nti ndagiye kandi ubwo naraye mu ntara, ntago naraye mu rugo, ariko ngeze mu rugo ndi kwiruka. Ndavuga ni Imana nta mpamvu nimwe yatuma nica umurimo wawe. Nari naniwe, urumva urugendo naruvuyemo ku wa mbere, ejo ku wa kabiri njya mu ntara, niyo naraye, nari naniwe, nari nakaryamye nkaruhuka, ariko nabwiye shoferi nihute, nta mpamvu nimwe yatuma nica umurimo w'Imana. Gute se ariho biva? Kagasura dufite ni Yesu, ibi byishimo dufite ni Yesu. Batwibaza ariko barahebye, hahirwa uwacaniwe n'Imana. Ujya kuko uwacaniwe n'Imana iranamwenyegereza. Ntabwo muri kuririmba, yewe niho biva, niho biva. Mureke twizirike ku Mana. Imana irahemba, Imana irahemba, Imana irahemba. Ni Imana igutoragura ititaye aho igusanze. Twageze mu gakiza kawe, twasanze ari ico kigo nderabuzima. Imana ikwemera itakubajije amashuri, Imana itakubaza ngo uri mwene nde, itareba ku bazigaba n'abagesera n'abega. Ni Imana ishoboye. Iyi Mana irashoboye. Iyo dutanze ubuhamya usanga abantu bavuga ngo ariko nabo barakabye. Waba utavuze neza y'Imana ukavuga iki? Nahoze ndi kubwira abantu, umupasiteri aherutse kumpanura arambwira ngo uri kuvuga ngo Imana ngo ngigwa imodoka ngo izanye n'indi. Nahoze ndabwira abantu n'ubu mvuye muri mitasiyo, nari mwene nde
niza ngahe byavuye kuki kugushaka kw'Imana yonyine. Nzayivuga aho bayivuga nabi, nzayivuga neza, ntizabura abakozi mpari, nzahagarara mu cyuho. Te d'autres vimages. Niba hari ikintu kiryohera Imana ni ukuyivuga neza. Bahoze baturirimbira ngo Daniyeli intare zaraje mu rwobo nazo ziricara zirasenga, mu rwobo nazo zirasenga. Byatewe n'iki? Benshi ikabana n'uwavutse muri bake n'Imana. yikomera amashi. Satani kuko ari umwanzi anteza ibibazo byinshi, ubutunzi no kwigunga, ubukene ndetse n'indwara, gupfusha no kwiganyira, abanzi bagurutse kurwanya. Ari kw'ijambo ryawe rikankomeza umutima, mwami wanje Yesu uri ngabinkingira. Ari kw'ijambo ryawe rikankomeza umutima we, mwami wanje Yesu uri ngabinkingira. Amen. Ndio. Ari kw'ijambo ryawe rikankomeza umutima, mwami wanje Yesu uri ngabinkingira we. Ari kw'ijambo ryawe rikankomeza umutima. Umuntu uri kumva afashijwe atere haleluya. Haleluya. Hey, hey, hey. Amen. Ndabakunda n'umutima wanjye wose iyo mbonye ubutumire bwanyu. Ndabakunda mbivugiye ahera. Ndabakunda. Kadusome ijambo